Hey, ndabasuhuza cyane mwese. Iki ni ikiganiro umuhanda w'uyu munsi 001 muzajya mukurikira kuri IBM TV buri wa mbere kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ntugacikwe. Ndizera ko mumeze fresh cyane mwese abakunzi ba IBM TV. Iki ni ikiganiro umuhanda w'uyu munsi 001 nkuko mubibona nyine tugikorera ku muhanda, ni ku muhanda, feri zose, staff zose ni ku muhanda, amakuru yose ni ku muhanda. Turi ni ku muhanda wo mu Kiyovu, kera bahitaga mu Kiyovu cy'abakene ariko ubu ni mu Kiyovu cy'abakire n'amashata hari nta by'abakene reka ni umuhanda utambika uzamukiye haruguru yo ku Kinamba gatoya, utambika uva hano ku Kinamba ugakomeza hirya muri cya Kiyovu basenye kera. Yes, niwo muhanda turiho uyu munsi. So nuze gucikwa tubane wiyumvire nawe. Shurize mushiki wabo ramuzi. Muri iyi minsi hari ibintu yatorewe. Yatorewe kuyobora umuryango mpuzamahanga ugizwe n'ibihugu birenga 80. Umuryango wabuze witwa ngo iki? No umuryango uhuza abantu bavuga ururimi rw'igifaransa. Witwa ngo iki? Umuryango ngo muzi. Ese wabuzi ministre w'umuco na siporo baherutse gushyiraho yitwa Nyirasafari. Urakoze cyane. Bimeze gute se? Bimeze sawa. Bimeze fresh. Abone uri guhiga tu? Ndi guhiga amasafari nyine, ndi umutekinisiye ku masafari ku majerekani. Yose uri kuba. None se umuntu wita Murize mushiki wacu uramuzi? Naramwumvishe. Murize mushiki wabo. Yuko ngasigaye nimba ari ngakorera mu bihugu byo hanze. Aherutse gutorerwa kuyobora umuryango ugizwe n'ibihugu birenga 80. Umuryango wabuze? Umuryango ntago nkuze ko numvishe ko bavuze yuko nyine kuri radio ngo asigaye ayobora mu bihugu byo hanze. Mu bihugu byo hanze. Hanyuma umurwa mukuru wa Amerika urabuze? Umurwa mukuru ntukumva nyine aho muri Amerika nyine ko ari mu bazungu nyine. None se ministre w'urubyiruko yitwa nde? Ministre w'urubyiruko ntago muzi. Uw'ingabo se? Uw'ingabo nawe ntago muzi. Ntago muzi? Ntago ujya ukurikira? Ese ko umuntu aba ari guhiga nyine akazi yire wumva ibintu nk'ibyo yego y'akazi karangiye wageze mu rugo ugomba kwicara ukanumva na radio. Ngomba kujya mbikurikirana buriya. Uzagikurikirana? Ngomba gukurikirana nta rivi. Sawa. Wiriwe neza mzee? Mwiriwe neza. Twashobora kubaza tukaganira nawe tugakosoza duke. Hanyuma Louise mushiki wabo wabuze? Mubona kuri televiziyo gusa ntabwo namubona amaso ku maso. Ubu nta nuguzi icyo ashinzwe. Icyo ashinzwe cyo naracyumvishe ariko kuba atajyaza no kudusura se nibura ngo tunarabamenye. Bumvishe bavuga ko ashinzwe iki? Mbere byarashinzwe numvise ko bamuhinduriye akazi. Ahubwo mwabasha kubimbwira nanjye nkabimenya neza. Ibyo yarashinzwe se byo warubize? Sinkunda kubimenya neza, nkunda kuba kwibagirwa ariko musobanuro byaba byiza cyane. Se wowe wamuzi? Nde? Wize mushiki wawe? Ndamuzi. Ashinzwe iki? Akuriye umuryango ibihugu by'umuryango umwe bwa Afurika. Umuryango umwe bwa? Bivuga igifaransa. Francophone. Hanyuma se ministre w'ingabo uramuzi? Uwo bashyizeho namubonye ejo ntago ndamumenya neza. Wari uriho niwe narinzi. Wari usanzwe Kabarebe. Wewe ministre w'ingabo? We narimuzi Kabarebe. Kabarebe wari umuzi. Hanyuma se ministre w'urubyiruko wamuzi? Urubyiruko imico na siporo ndamuzi. Yitwa nde? Erega bagiye bahindura ntago tukwiye kubamenya bashyizeho. Bagiye babahindura. Okay. Bro gute? Sawa. Meze fresh. Ndabona ari gucapa akazi biracamo. Narebe. Hanyuma se twagiye tubazo dukeya gusa umuntu w'urubyiruko w'umuje. Hanyuma ministre w'umuco na siporo yitwa nde? Naherukaga ari uwacu Julien ariko yarahinduwe ntago uriho ndamuzi. Hanyuma ministre w'ingabo nawe yarahinduwe muri iyi minsi guverinoma yarahinduwe ntago abari bajyaho ndabamenye. Hanyuma mbere yuko bahindura guverinoma Louise mushiki wabo yarashinzwe iki?
yarashinzwe umuco na siporo. Louise Mushikiwabo Louise yari ushinzwe imibanire myiza n'abaturage bacu. hanyuma se ubu yatorewe iki? Ubashinzwe ayobora ibihugu birenga 80 bivuga igifaransa. Kabisa. Hanyuma umurwa mukuru wa Amerika witwa ngo iki? Umurwa mukuru wa Amerika witwa ngo iki? Umurwa mukuru wa Amerika ntago mbizi, ni Londres se. Perezida wa Amerika se uramuzi? Perezida wa Amerika uramuzi? Wow. Perezida wa Amerika ntago muzi tu. Ugikora siporo? Nge nkunda football. Urayikina ariko apana kuyikunda, uranayikina? Ndayikina ariko nkaba n'umufana wayo cyane. Ufana iyihe kipe mu Rwanda? Ufana Amagaju y'Inyamagabe. Yarangije ku mwanya wa kangahe muri shampiyona? Yarangije ari ku mwanya wa 14 ariko nta kibazo, ubu ngubu tuzabikora. Yatwaye igikombe ni iyihe? Yatwaye igikombe na APR. Urakoze cyane wana. Nuwuhe muyobozi usuzi mu Rwanda wundi utari muri abo tukubajije? Ndi muyobozi nse mu Rwanda ni Paul Kagame uyobora u Rwanda wenyine. Niwe urukuriye u Rwanda nyine. Ubundi nta umuminisitiri ushinzwe iterambere ry'abana n'abategarugori we yitwa? uwo narinzi ni minisitiri w'umuco na siporo witwaga Christophe, niwe narinzi. Witwaga Christophe? Niwe wari uzi wenyine? Wanditse ku cyutabanga? Ntabwo ujya wumva radio cyangwa ureba televiziyo? Oya, ntabwo mbibonera umwanya. Sawa, urakoze. Mwariwe. Meze fresh. Hanyuma minisitiri w'umuco na siporo yitwa nde? Umuco na siporo mushyashya se? Mbari ni umudaba ko namwe bagiye. Ako ni nyine safari gatonga mwanga. Hanyuma Mushikiwabo, Louise Mushikiwabo uramuzi? Louise Mushikiwabo ntabwo umuzi? Hanyuma ubu wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ni? Rwose wonjyanya hano kure cyane. Umurwa mukuru wa Amerika witwa? Ibyo bibazo. Umurwa mukuru wa Amerika cyangwa rwose yewe wonjyanya hano kure cyane. Siporo se? Siporo ndazikora. Ukore siporo? Kwirukanka byo muri Car Free Day? Sibyeje tu, ariko indi minsi yose njyamo. Iminsi yose njyamo. Ni iyihe message cyangwa ishusho byaguhaye kubona His Excellence ari kunyonga igare muri siporo? Nanjye nyumva mu binyamakuru gucyo nyine kubera ejo niwe yabashije kujyayo, ariko ngiye indi minsi abasha akora siporo nye ntakoze. Abandi barakora ariko ngiye ntabwo nakoze. Sawa, urakoze. Shatse nta murakoze. Sawa, bimeze gute se? Nari umusa. Fresh Kabisa. Kubona hano street uryo tubazo nka tubi. Nari yaje. Minisitiri w'urubyiruko yitwa nde? Yashweho ntacyo nzi. Icyo utabizi. Cyo wakishe kabisa. Hanyuma Louise Mushikiwabo uramuzi? Eshwi. Ntabwo umuzi? Yigize njyenyine man. Wenyine wi. Ubu nta n'umuyobozi wapi uketse Kagame umusaza. Umusaza gusa. Iki se abandi utabamenye? None se wabona atakwigaragaje. Ko baba batakwigaragaje. Nta n'ubwo ujya wumva radio cyangwa ureba televiziyo? Na telefone ngira. Naribi. Meze fresh. Naribi tu. Kubazo nka tubi. Naribi wambaza ndakuze. Ya minisitiri w'ingabo yitwa nde? Minisitiri w'ingabo baramwenda Jesse Kaberebe ko baramwenda simwe ukizina. Uw'urubyiruko se? Urubyiruko yari Mutare ndumva nawibuka neza. Hanyuma Louise Mushikiwabo uramuzi? Numva numvise ko bate yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ururimi rw'igifaransa. Hanyuma se umurwa mukuru wa Amerika uramuzi? Umurwa mukuru wa Amerika witwa ngo? Aya ntabwo nabamenye. Perezida wose uramuzi? Donald Trump. Donald Trump. Hanyuma se ugikora siporo? Rimwe na rimwe ndakora nkajyana nka tize ya sirikirasi ahantu mu mujyi nka no gutya. Ntabwo ujya muri Car Free Day? Oya naho nyabatipe bajya bakora ariko njye ntabwo nigeze jyayo. Iki sutajya? Njye ni ra siporo zanye nko kwa gatandatu ku cyumweru gutya nzenguruka nyine ahantu gute. Usanze hano mu mihanda yo mu Kiyovu twakoze utwazo cye? Nta kibazo kabisa. Hanyuma minisitiri w'umuco na siporo yitwa nde? Ntago muzi. Muzi? Utamuzi? Reka nubwo ngende umusitari murayibona neza kabisa.
hari abantu benshi cyane atazi b'abahanzi tu. hanyuma se minisitiri w'ingabo uramuzi Koko mana. Ni danje. ubu nta muyobozi n'umuzi Njyewe inzi abayobozi bo muri quartier nibo nzi gusa. umukuru w'umudugudu Umukuru w'umudugudu mu Madeja John Kanyesku ni benshi cyane kabisa. wiyizeho umudugudu kuki se bari abandi bo hejuru butabamenya kubera iki bari abaminisitiri butabamenya ko baba bagaragara ku maradiyo no kuba bumvikana ku maradiyo no ku mateleviziyo Ndabumva nyine bose ndabumva. Nari kabisa. hanyuma umurwa mukuru wa Amerika urawuzi witwa gute umurwa mukuru wa Amerika witwa ngiki umurwa mukuru wa Amerika witwa ngiki Njyewe inzi muri Afrika gusa umurwa mukuru wa Tanzania witwa ngiki Tanzania rwose ibyo bihugu biri rwose ngiye sinjya bigendamo kabisa. mu Rwanda se urahazi Mu Rwanda hano mu gihugu ndahazi yes. Kibeho iba mu kahe karere Koko mana. Kibeho siba iba ijari si ijari sa Kibeho ibijari urambeshye se jari urumva ari akarere we ntago ari akarere ni ahantu nyine haba Bikira Mariya yes. wambwiye ngo ubuzima ndasenga ibintu byerekeye bya Kiliziya ndabizi by'Imana ndabizi. ujya ukora siporo yewe ibintu by'amajimu ndaterura gusa amasiporo ndayakora ngatembera nyine terura muri ihe gym uya ni ariterura yize bazamura iriya ni nkunda guterura cyane sawa urakoze sawa umunsi mwiza.